Hello, chị bay vác ule dar khat aridona caption in muang khan tu na hianin dealer Yamaha lampang kapan meka với này hianin Yamaha bike chuak thar kanen don ni FZX ania tha khat be kalta khanin tha khat tlating lo de olak mai thei India Yamaha India na tlang zara chu Aizawl lo theng ve to a zona thang khat po YouTube IG la ta po i nge dia ma ta po mi no zon wal khain ti nge lo theng don ti Aizawl lo theng ve to a ni som panga ve ni July ni som panga ania tu di ra kon ven don ni tin nge om dan ti te FZX bike chuak thar tu nai chuanin Yamaha na an nei tharber India Yamaha India na nei tharber ni a tin FZ XRS kan mudon mo kan tia FZX te kan mutate ya ma se bike thatak tu chu ani thau chu han ring phot ila amuna te kan kalanga kan han bel chinga nga test drive tin phalange mo kan pu te hian le ni zana lo thleng to a chuan chu when a hianin subscriber le viewers tan a video kan siam do na kan entir don chawa FZX hey tai mi dum hi ni hi this is FZX kin aspect chu kan sayang kan khoi ve sum sum nga nal don le bei có phải khát muốn nó tất cả life à có phải khát muốn nó có phải khát khởi nó có phải khát hair nó có phải khát brake nó có phải khát clutch mẹ nó USB charger 12V chalut tu cái trong cái lut tu hết á vì lu tu USB port khai xem USB port hết vì lu nó ông chip anh ông trên căn vịt luôn đang cho USB cable luôn xuống cho measure rồi tan trên vịt luôn link với ông chỉ để bảo thì thế này anh cái gì đó số mà nia hay metal thier hay pot thier đi vang anh nia bullet đi lâu chứ chọn hay boot thì hay mi BOOT boot anh nia hay mi a phok bal veng tu thalo tu khati hi thamo nia ala lockdown ani pot hi DRL lo ka lang projector DRL hay ayang sa ni projector hay ni headlight off thei hetarang hian chuna eng lo na da thei a technology mo hay thir ni book thir ni book hay plastic ani hi aloi hang ake zong zong chu FZ tenen khain ang veka FZ16 ne na in ang de ufek ani atam zo chu khol te po FZ thau khani FZ16 kan ti khamo ama hi air cool ani air cool ana le me itu mati. Ate rit block button ani tro. Asan chu no block button te na chan chu X aron ni la hi ni kong chhe de ka po nal de ka po tan pui thei tur ang ani ta hi block button an tiang khamo. CC chu 149 ani chuan amma ari zong hi keiza somthum pakwa ABS hi ama chi ama
anung lam han om lo single channel ani a ngay aluk su ni chuanin speedo hian gear indicator kan ti bok kha om lo wa aba khi chu pa nga de vak ani mai thil dang lam vak om lo nakina kan pu hian min khal tiu chin phale kan khalanga te chu spec kang pu ni a kan khalona nge kan ngai dan te kan mu dan te kan soinga kan chak pu ni tur siam ani lo he bike hi gear nga chu oma khopui chunga commuter bike kan ti ang chi office kan te bong te dam doi vale zok te ka ti ang chi tour base siam khani a it's not a racing bike chu anon siam chan ani thil rang bike rang hi siam chan khal dan tur chan te om deuh thina heta mi hi rong ani bok rong chi sang oma chuan hi tangkai do na ta hian vok cho tu chang el mal pui tiat velin da anga phur ngal chi chit thadon nu tuk kina kan khal chinang price list in do em ka price list kha he thar berami he manan tha to em om to em FZX bluetooth ama he bluetooth ania bluetooth nakina kan soi fi ang bluetooth ti we ko FZX hi aman shim hi noi khat sing thum sang ruk za noi khat sing thum sang ruk za riat som ni pariat ani a heta hian insurance atel ngala registration atel ngal vek boka chuan hei aman tlang pu ni a mu the mo chiang em le tunan zo lai to ber hi showroom oma to ber hi R15V3 dark night hi to ber ni hi noi kha sing sari sang sari zari somret pasari atlom ber hi FZX bluetooth hi atlom berlo 12121291 919139 Fasino standard this hitlom ber ni singko sang kha thum som ni pani re to ber le tlom ber angin sei meng chuan a bedu tan description a hnuai number Yamaha number hi ka da anga cha chuin benga keima mi ron zot lovin an ma ni zot don nia hi FZX vina kan kalchan hetlai kan kalchan chu ni hetlai mi hi graphic le min dang lam le de flaka hei alloy wheel te aron an apolin anon cheya hemi theme nei hian anon sema hi 01 tin ziak boka I think hi thir ni ya hi alian viau na in liter som chi lenga chunga an tian hemi a cover ani ma hi think ki ngala hi a cover ani a mo khop maya chuan enge FZX nilo XSR minon zo thinte ke Aizawl lo thandon ti minon zo thinte ka chan na seu chu Yamaha India in antlang zar huna antlang zar tanga thani khat bor vel mo aron thlengang Aizawl chu India antlang zar ma chu tai dealer hi jan aron thleng lawanga in mu ani chuan Aizawl khalan amani chuan India tlang zar ma khalan amani chuan khosak lama tanga an lak ani mayang chu India aron thlen huna India antlang zar huna XSR po Mizoram asun kan hal fatang ti kha ka chan na cheu chu ni ro se chu lir thai shim eng company po eng model po Aizawl alo thleng trep to MT minon zo chin hi India antlang zar to em te kha report ula chu apoi mo ber India antlang zar ma chu dealer hana thleng ve ngai lo te chu ka sai thai ro se MT ole ti hian kan on ta wa avai khatnan for the first time FZX kan khal chok dona maina hian dealer hian pali khal chok ton pe kan thian palin kan khal chok dona kan test dona kan khalanga kan enge apo dan te kan mu dan te kan soyanga chuan tuna avai khatnan
kan lo start chinang ari kan lo ngai thla ang akari kan khal chok ang tuna văn luồng và cần chút đuổi mấy cân anh em ơi chị phone có phong cả hồ đấy đó anh phải khẩn này bố ake đó là food dress cái hay ngon nọc nọc này alo mà đều hết bố cái mazabun lovin cái sợi tổng con hệ bike khi FZX racing bike cái này lâu hạ đâm tắc nuông tắc có bụi chuông lệ long ride tế bồn yang chu tan chắc vút lo khal tu anga du kan ni chu mi ni wang chon veina hian ha dam takin kan chen hawin kan ride chin na amona MP le vela kan pali in veina kan khal chin ani kan khal chin atanga kan mu dan te enge thalo lai ti te enge thalai ti te athare chu thalo lai han soi tu riam lo wa thalo lai kan ti hi chu aluk sa kan du tu sam lo lai ang kha ni mai a kholina a chak phana tu re mo khati ang chui lampang ai ma chuan in nge alam dana kan du tu sam lo lai kha kan sei ve kha ni mai serious ta kan ni lo te ko lo sei du ni kan kal photanga chuan kan sei do nia tu na chuna pure sound kan ngai tha ang amona kutai dealer kan laya ka sei to ang khanin atayar hi tun FZXB ka hi chuanin block pattern kan ti ang chi khami kha aron manga chumi na aron man na chan chu hi adventure bike kan ti ang lek chumi hisap tu te wan siam chu ni street le adventure ko pu chu nga pon nuam ta ka khal thei thingtang ti mai ang thingtang ti hi ma na ka video pa khana hanin zo khua ti ni sen ti ya zo khua kan ti ka kong thawak lo apo tlan po kong nal te una ka po tlan po nge grip nei thatura anon siam ani tayar hi block pattern anon mga hetiang kong hu tuna kong hu anga te po hian tuna kan tayar man mut ang aya grip nei thatur anga ro man chu ni chu mi ni wang chu in block pattern anon mga ama sim hi FZX sim hi adventure kan ti ang chi right lampang anga saitai la tak right chin ni khata kilometer emo sa right chin emo hai entunan Aizawl atanga office kal enge thingtang office kal ka to pa pianga ho bike manga veivak thin te tan ang chi khati ang chi ha dam tak nuam tak anga khal thei tur ron don kha ni chumi ni ma chon tu na pa hian ha dam takin nuam takin kan rai ni ha dam em ma thut ante a position song hi adik em ma kan thut chat me kan thu thui me hian ka ria khal chuak chi ka chu ake da na
a food dress te po kan hai ngal zot ne hi kan vada ma de ule ka food dress ke kan hemi ke kan vada hi kan vada ma de ule ka ignore the muza omlo muza ko bun lo vai hian kan kalanga khoi thle ka kal do ko shlo wa kan ma tlan te ho ku khoi thleng ngai bin kal vi don ko shlo ke hi chu kong hu han ka dol dio ka tlan chak ngam tho lo man do ka chonin tu dan si phira kan tlan me ka tlan pel vek ta man do ka chonin ninja 300 chung lampang le superbike te 600 te le bike lian ho mo big bike kan tiang si ho khanin headlight kha off thelo khan ron thine ni tam tak chonin chuna te headlight on ta kan tia traffic police than khat lai nen lo shil an on thul tin two wheeler hate in to pon than khat headlight ti on ta kan in ti ka tiang khan hun kan hmang thine ni a se hun local zela ram chang kang kho chang kang nam fing jok nge na an lo ti DRL kan ti hemi light headlight mo off thailo eng lai po start to chon eng reng turang chi DRL daytime running light DRL kan ti kha India sarkar khanin two wheeler le motor sim hianin ani vek to turani ti kha aron India sarkar khanin aron pasta a chumi ni bang chonin DRL hi tun ngai motor suak sim le thai suak sim a chuan hei ama mi access ta po mo ateng khan aron nei ta vek ta headlight off thei lo khan aron siam ta ni mase hei DRL headlight pia lampanga khan DRL hi asan paina nei le ta hi chuanin heta nakina kala insa thonga a headlight projector sira khan pathumin a huala chumi chu DRL chu ne off theilo ta headlight hi a off thei thungani chu i tlema bike dang ne na ai an lo na chu ni tam tak chu DRL ama a headlight kha DRL ni hal ta a off theilo shim ani on shim chuan anun shim chuan a eng ngal ta hi chu headlight hian on off na hi tu na ka me khi hei on off na ni chu a tha ka ti ki chuan tunga pan ka off me ka a tha ka ti na chan chu antinan mizoram chu kong chukte atama ka switch off tu ta amo kill switch ate ken ka han kill ta light hi eng reng ta ni light eng reng khan battery ka akal ve ta anun silo chuan battery ki ka ui current em chuan chumi ni wang chuan in hetianga on off system anon se mi tha ka ti khop mai FZXB ka chuan wa sura kan ding don yang nge amo na GoPro nur le to fa hit lo kan chol lok mayang so long ka sit lang pe lo le ro mangai hi ka subscriber he tan ro sura kan chol loka alei hual ba ki le ilei hual taro le nge po anga yang isu kalanga Yamaha sticker ka peng kalom tuk milo en sun som zel don nia som ni lo thenga mo wena pali ve lan shalanga ma se lo thenga to turani mo hey sakar mui tuai tlang kan oma kan ho to do na ro su na sa ta wangin hemi apon an mani nylon ani nylon hemi thap sat ang hi hei ahu poi te nei ban mate 5 mate ta put hu chuan grip timayang tol aveng bokani he hian angitani apon an man material hi chuan tlan pain kan sayang FZX hianin main stand ron nei hala main stand ron nei hi silatin wam don chuan side stand hianin an technology tunlai technology ang thavin
aron siam aron ti achu neutral online gear tlakhan start thea gear online side stand tlakin athi kha technology chu ni a enge gear online gear online side stand ti thelo ni chu athi zel ni chuผมจะไปละจนแบ็คไลท์ที่นั่นแล้วครบมาLED แค่กันนี่แบ็คไลท์ที่กวลเด็กป๊อปส่วนอินดิเคเตอร์ไลท์สิกนัลไลท์ที่จูพังไงกันหมู่โหตุนเลยอันมันเบอร์อังเท้าที่มาให้นั่นมั่งเลยผมจะจูเรย์จะเป็นนั่นมั่งเรย์จะเป็นนั่นมั่งV3 เป็นนั่นมั่งก็จะหันอินอังเด็กแบ็คเท้าขันนั่นมั่งเยมาชิมเฮียนินอีปัดอินอังฮีอันนั้นมั่งสักชิมมาตัวนั้นพอให้ FZX โมเดลทาร์ลักลุคทาร์ลักอันนี้มาเสียอะโคลจู FZ16 กันที่ขัดอย่างเท่ากันมั่งเลยขัดอย่างสี่คันนี้จะมีนี่วางจน5 speed เกียร์งาเจ้าอังคาอารมณ์นี้ตาจะสู้ FZX ตั้งปีกันใส่ที่จุดนี้ใส่เบลตุนเตปอลัดทำยังไงกันใส่ไม่นัวไม่ไทยบอกไม่เลยจีอาซาตักดิฟักฮีสวยฮาระเทสอันนี้งดหลบจวนปัสเซตั้มตักินาอันหลบเทสว่าอันสวยจู50 plus อันเป็นได้ว่า50เต40 plus เตซิตี้ชูว่าพอมั้งปัสเซเกนี่เรามาจวนข้างสงข้าอันนี้ไทยเราก็ตีฟูชินข้าอาจารย์จูกันรำเตะกลางรำมันนี่ตินเกียร์เหลี่ยมเตะกันมองนัสซาพายจวนองค์ไทยแวกันนี่เกียร์ขางไม่ปงไงเลยไฮเวย์เพจนั้นการตับเกียร์การวังเทขัดเองก็เกินรำมาส่วนนี้เวลาว่าการไฮเวย์พวกเกียร์เลียนมันไม่สร้างแต่เราชีนขัดเองอันนี้บางครั้งไมล์เลจฮิตซูขัดเอง50 plus ก็จะอันนี้ก็ริงเรามาเซฟ40 plus อังเวลเราคลีนไตละเปโตรเฮเราตักนี่ที่เขาจะเจียงสาชิมใช่ไหมเห็นใบขี้เปโตรเฮเราตักอันนี้ที่เขากันใส่ตับพอดไม่ไงส่วนสปีดว่าบลูทูธข้ากันใส่เฟียงบลูทูธเวอร์ชันบลูทูธเวกันนี่ตัวนั้นมีfirst strip อรอนแข็งเขาฮีบลูทูธเราพอฮีอรอนแข็งเท่ากันริงด่านส่วนนักส่วนบลูทูธดีขี้ฟังก์ชันช่างเอามาจุงจิงไปหมดส่วนหันใส่ละมันโฟนข้างแอปส์กันต่างจะมีส่วนกันลิงก์ตอนนี้อันนี้บลูทูธที่ตอนนี้จะมีส่วนนี้อาทิตย์ที่จูแบตเตอรี่ฮีเราชัดต่อกันแบตเตอรี่ดินมุนเตะข้ามีแอปสาขานารอนชิลาดินปักกิ่งเตะเราด่าตายไปอังเสียเตะเราตานัมเบอร์ใครเราใช้เราเปิดไทยตาขณะข้ามีแอปสจังขานินอินซงเซวงฮอนเตะรอนอินเตะขณะยังขานินให้มอเตอร์กันอันโดนอันเมษวัดจิ๊กโม่ขณะยังสี่ขาขณะยังขานาติเทบุกตาแอปสจังส่วนไปหมดเวทเอาไม่ชัดจุดชัดเวทเอาไม่ก็เสียงคันอัพปนเขามีบลูทูธตั้งเขามี traction อันนี้ก็เตียงเขามีตั้งคัน allocation ค่ะ search ใส่บุกตานี่เอาหน้าลายค่ะ search ใส่บุกตาจินจุงบ้าค่ะส่วนนี้ที่ตั้ง information ช่างพออ่านไปบุกใส่เว็บเซ็นปนอยู่หลังปรุกใส่บอร์ด information ช่างอ่านไปไปหมดส่วนกันใส่นี่จูรวมครบเมื่อขัดที่กันชุดชิมเฮียนี่กันชุดเดียวเงี้ยชุดเดียวตุ๊บเมื่อหันไม่น่าสปอยน์ไม่ตัวไล่จุกเชลว่าก็ไม่น่าสปอยน์ไล่เบอร์จูอาเกียร์ซีฟทำให้คนไล่อาเกียร์ซีฟตักคูอัดเซฟก็ที่ยังไงบ้างส่วนนี้บ้าก็ฮิจู FZ16 แต่เราก็จะเราคนนี้กลุ่มสรีโดน FZ16 สักกันเนี่ยไอ้อังวิวมาเสียจูอันเราหลังสาเดียวจูอารีฮีนี่อารีเลียนโซกาตินปุยมินโซมโซกบุกตินปาวารีไอ้อังวิว FZ16 เนี่ยนะอังเดียวเวกเท่าเสียจวนอินปาวารีอันนี้เดียวเล็กโซกโอ้ที่ไทยนี่หันฐานปุยคามตินอังเห็ดเดียวโซกบุกันกษยาจะโซกหมู่ด่านกลางปุยนี่เห็นใบขี้ใบชัดตักตุนไล่ชัวกันด้วยกับสิ่งทุ่มเลยที่มันบอร์เวลจูมันโปจุดที่ลุกจนสร้างเลยว่าตั้งแต่จนสร้างเยอะไม่เทบอกเห็นใบขี้ขัดนวมตั้งกันนี่
nung thutan pon nuam tak turani street hi single layer kan ti ang si single thil pakhat mo pahnih ni lo mo in zom ang khani a anuam don em bokani ti kha kan sei ani chu ole nuam tak vena kan manga hei tampong chu ro lo sum ye lo le nga la kan lo kal hlama ma ni tunan kilometer somthum pariat kalau chu chakang kilometer khat bor vel tan to a kilometer somthum pariat somthum pasari bor vel kan tan to a nuam khup mai hai bike khal hi heta hianin speedo wa hianin kan sei du chu sana oma tin trip kha pathum aron chomani pathum maran neya aran kengtela trip 1 trip 2 trip 3 ti thengin oma trip hi enge poimo 90 ni mai the ke katan chon poimo ma san chu right train kan ye ka right thui zong te kum khata ka right thui zong te khang zong chin sia thin ka kan ya trip 1 a hianin atlang puin ka right don in 0 am ka set thina ngatinge 2 3 om tel kher ngai na san point ni mai thaya trong ka le chen tin nam long tlaya ka lo right du ta a trip 1 a 0 in ka set in atang ka chodan in an ka cham chung zong ka right chung zong a total distance ka she du wang trip 1 ka chok khoi dang lam don mi lo ta ni andina long tlaya kan riak ta long tlai chingin khoya mo kan kal du ta khan mi km ka kan she du chuan thil chin sia pe mi kan ni chuan trip 2 a khan deng khan khami big trip 2 big a kha an mang le ta ngatin trip 3 kha petrol kan man za shet kilometer chumi za chu ka mang ti na tur tan po khan ala man le thenga atam po le man tur kha tamani maya atlang puin chu hi ani dang tang pui ani ya bike tam ta hian hemi ya big chon 3 aron chom ti la aron keng te la chu he bike hi chumi adang lam na chu ni adang bike tam tak na na adang lam na ani chu te bera chu tun vo in FZX kan test kan mu dan te kan sai the ka chu lo ni don mai sala voina hianin Yamaha chung lam thu kan soya purabatan he bike ni sa ron theng chi voina men khal tin nga la tinga min khal tin nga le kan lo me ma experience satak min pe he bike hi ka mu da chuan khal nuam hadam petrol he lo tiang va lang chu ni atir ka soyang khan hi racing bike ani lo achak lo lu tu kan ti ni pon amil tur anga anon siamani chatiang tura ron siam anga chon ngai mai zelila thao me chon viewers te kan du chu Yamaha bike reng Aizawl alo thleng to MT minon zo na thini eng model po R3 ni mo eng polo ni se MT03 polo ni se Yamaha Indian and tlang zar to MT kan report ula chumi tu a chuanin an tlang an lo tlang zar to chuanin Mizoram hi rang hen ron thleng ve thin heng te pon tlang zar na ri lo mani lo kon tlang zar te hian za thleng zung zel ani kha akal phung ani a le the shim kal phung ani chu ka lo sei vel shim ani chu vena hian Yamaha chunga thinlu takin lom thu ka sei ka lom em ani ani mole va tu rangai la pathian ro pan ti chuan lo dam thaula le win kol thaula mai mole thoi don nia bye bye ve kula yes Yamaha